Kani Gadega Patisi TV. Ka Bharatiya Janata Party hak arpulai terik mentau benai risau. Kelayok ban peniar susu eka jingtai kam jongka hak kelayok ban jiet ya kinongkit kam ha markasa ka bahap apo Mount Hat Raishan constituency. Hagani ke jingilang penskem nongkit kam jongka Bharatiya Janata Party Youth Wing Mount Hat Raishan Mandal layadon lang duba agent star Kurkalang State President ka BJP Youth Wing Usodar Kashnong Markasa uba RS Solang uba S Kharkaliang beri Presiden ke BJP Mount Hat Raishan Mandal uba F Marwen beri Presiden ke BJP West Khasi Hills ki Samla bat ki orang ba na keleng Kishnong ki bahap ha ka Mount Hat Raishan constituency. Hagani ke jingelang lai don lang ru da uba Thanda Singh Wajri beri Kertong ke BJP syaki election steng samoy ha ki HDC ki dekat ke parti na Shillong City lembat kiwe. Hagani ke singi ke BJP ke lapens kem yo ba Shaimon Lang Paryong como Presiden ke Youth Wing uba J Marngar como General Secretary. Lajit rui arngut ki Vice President katau ba di yau penyau bat usamla Bantai Marwen bat kumjuk ru arngut ki Secretary katau ba Taibor Lingdo bat uba Kenny Kongkliam. Ya ka kam treasurer la pen kamti uba Yestalan wa spe nalor kiwi pat. Samla haba gilet ya kano ron kam kide bandon kide masuthu halak jong panongren. Omdei bacu yai rumah kacibabe kala area chata kamot kamot i poino shakalati jogajing bakla ya singila ban bakla lati hakajingim ya singila ban sniuno kajingim jugi shitengport nomor ba ikelano kinong pentopria penbanya im lang salang hakajaga ngilong kinong yate di nata tahu ngiron kampade yolorin ngiron kampade banyate tengok hangne kecingwan kejungi ban form ya unit dene ban baskem ya hi kum kinong kam jong gayut ru hangne gade kejing thang kejing anu di Kajungi galong bangin penklan ya BJP Mount Hat Raishan konstitusi Borokoi. Ti hangne laraka kayut hangne kaklan kemut ke BJP hangne kaklan. Lengba kayut, lengba kirangba, kam arnate lu kandidat jungi unjob mata kenti pada MDC. Laram job sibun la se unjob salit he, we aran tambay lara electricity tomba dak jingkai. Kam ne matangi dan kam arnate ngatrai sibungot arbungot lenesan bungot sis pangut dan bakhamla bantan ngatrai pindan be halak jom resna. Pikiran pak kila banla bantan beru rusis pangut ars pangut bat bentar. Temu gede bendan ya tak tahu. Kacing tan beru bat kebut kadon la kejong kelenti. Om mapin ai bisa, om mapin ai kali gini. Mapin ai kita mapin kan bam khana le ni pilek gini di kamri. Kadon la kelenti ke ba pikum kisamla pilong si pan long kisamla ke ba im tibru tible ke ba im hak kelenti ke ba ki pai ba kira ban syariah epi. Kata kata ke berangkat. Long ipa kloi ban yarap. Long ki basumurit. Kit kia ya kam. Kemudian pisayo ya kecing sania, pisayo ya kecing ini naik pai ba, bat pisayo ini ya kecing kau ya lede, babale, bat belum kibreu, kibolong kinong hikai ya kue pat, bat weng ban rat ikong ya kecing sneu lede kue pat kecing yang lambakala hak imlang salah. Ka Bharatiya Janata Party kala say doba Thanda Singh Wajri banyak konjak election siteng samoy jangka Khasi Hills Autonomous District Council kaban long hau nok pra menta kasnam naka Mount Hat Raishan constituency. Katai ke election siteng samoy kan long ha katai ke constituency hadin ke jing eno kam u MDC uba bralding nong sit uba long ru ha kejuk kopor u MLA kini ke constituency uba Thanda ha bakran bat ke batisi ule thu ba menchua lapa ne ke tiket HSPDP ha ke election MDC jong snam 8000 khatsa baladem hanrei omchim la yo ke tiket kumta ha kini ke kenti bamenta un yeng yele na ka parti BJP kababat yau lakam sensyar ha ka sarkar pedeng ulapan pauru ba kasyong hakipat ba banjit ikinong mikmat sya ka ki HDC bat lada kipat ba ki ai ka jingkersan ya kani ka parti kani kan long kadak pa ka parti hi kan yo ban trading ha ki election MLA arajar kat pra ina kali ka jonga ngambu ya kata ka jing hane ka syong hakipat ba lada kipat ba ki suthu bat ki bit ki katakan wala ek jijak kumbang le keren mena kelang bagi samla gidi kelawe na ka mata kari bagi jak penrio te kai ka bangidan kelang bangin yalam bat ngin pesuthu lem gi samla na ka mata ka jak penrio ke jungi ka badan hapleng ke jing ka bakraw mata bat nado ke jing long try ke jungi nado pur sam bide bakari gejat benrio te nageleng jangan suban bangkum ni ngai iba kidan sibun ke jeng kerman na ka imang salang na ka riba gejat benrio
kum cu ro kum ka parti lada menta ngan job li sing in dong gijing kemen ro na ka menta ka election aja khat pra MLA kum ju kiwi constituency ki ba marjan ro da ka ba lada ki pai ba ki ai gijing job kum ta kan ra ka khubor le musikini ki paramajan bat kum ta ngi kemen ba nginang job khambun shu hakini ki MLA election aja khat pra ti na galing jonga ti ngasgo ba nashimi kini kam ba ngin yo manishimi ki jing kitli na gamta ki jing jongkari ki jak tanre na gamta ka thain ki jongi kumju hagji sha ngila ju im bat ngila ju ya lenter Banyak iki kampat ba, hanai ngampat jo ekalan bakum kani, bangan yo ban mi kumu kandidat. Tikunta lagi pat ba sisa, kiai kecing kersan, ban penjok ni na. Disibun ki ba ngilak ban warak ya kecing kelah, bat ya. Kecing ide kebajan ro bat kesurkar hantia Delhi kita gede gimat kiba ngasuban ai gede kepuar Kani Gadega Pati CTV.